Ebusiafo ade chi ade sign na broken heart kwa na eku Ghana emba na yebisa ye ho se eye den na ede ba eye emba ni suban ana se omuni ye bi behavior bi omu putting me up eni na emma broken heart edi broken heart edi bre omu enu enti na eneledi chat shows no yesi enkonya se yedi enkomocheche ebe bre na yenkomocheche no eni se yaya embeye kwan ban so na yebefa ama ye relationship no etimi ejina na kai se edumeko bi na esomasne ama mede ladies chat show ebrel eno ane University Foundation say what the foundation bi a wo hwe amobrofo ehiafo wa woni bie enti de wo hia ne se won so kakrawa a wo no wo de ebeso wase edi a ye de efemi ani adepa part mi chame ho aba mebasia Ebusiafo me da se moje embre etwan me ma mi twa me ho ebaye na se won subscribe ya na wa subscribe na wa share na wa like de amaye na enne mi wo me sister fefefe bi ye ntem ha ye fe no Akosua Sparkles no no de se wo ban relationship mu nsam dia and ye wa bi ye pa o de obekọ into details na se wo ne won kanchema ana se boyfriend ana say you be funny say boyfriend enya problem na say wo de ebre ne de ende obe solve amamo ni agiye pa otimi nsani fan so Akosua minya ba me wa ka ba de ba attention TV so meje oso say bibia ye boko to center for awo bibia ye daboko wa obi da na unim say ye boko ta for we de boko daboko so o chim first one e ba second one no be ho me kakra okay na o chim sa na wa chim da obi abechim nti bedroom so obi abechim Akosua said there was see aben relationship ensemu no say you ka say relationship kra na eno ne die okay ansana no meda wase say oton sa frame the ladies chat show so you ka say relationship ye de ba ye pot ye twi ka say mu a eno ene empranche ana say ayenkofa eda obi ni obi ntem na so the ladies chat show de ye ka say ayenkofa eda obi ni obi ntem dia na me gidi say eye oba ne be ma na me boa ani enti ye ka say oba ne be ma ayenkofa eda ntem dia na ye be ka ne say empranche ana say obi woni kanchima bi na koma dan so ye ka se ayenkofa da obi ntem oba ne bema de bia mehu bema bi na me because emema na se yepe me ntimi nko se obema ba we awe se emba ni bitimi se o se emma ne tai bounce yes na emema no so ai se obetimi ka se me de boy we de me peno but me ko ka chere no aso we girl hey girl boy or girl e better na makoka ana se be ma ni bi so girl inso mutimi o se ye ma no o se be catch up obema se ye penu no ye be reading the mind say na boy kra se no ti se open ma o hey boy kra obewa girl o sha atale a wa she kra boy fresh boy so na mo hono mo on plan okay and until you can say relationship there nipa me no ba ne be ma e beti won wan say yentina se na o de yenhwe ho na ana say o de bi wo ho a yen share ideas say lead into marriage and lead into marriage say and lead this one ne afanisa na mo afanisa say afanisa na say relationship de mu komo e wa say mutimi mutimi sana mutimi e wo musa ba ebia mimi ye antiso bema na makofa no ono onya antiso opepie enti ebia ebedu bebi no ase boy kra me de bia o se ye nko ha ba ye ni ye bi ebema na putu off ebema putu me off and ma so sometimes no nipa wo fno ye ntem se o kanchime bi ho nipa fno ntem a ono no sa nipa no
eya na bre onipa ne bre pants wa wale. Okay. Some of no mutaye distance relationship no because ne guy na ne kanchima ni nchen a on say ne ho mfono no eye phone so enti oh hello dear how you doing oh I'm fine everything obi sana but obehu ne kra once in a while enti ne kanchima no ho phone no but obi ho phone no ba ho phone no pana de bi ohu be mana na boy so ade now so de bi am hu say oh now we de minti na de nsem bebre eba e ma so ne kai me de minti ni o na oko yes okay na say the we see a church yen say the relationship esi etie who say na say Ghana ha no I say broken heart na eku emba pa mo no mo pe ale nti na mo na mo pe oh broken heart the one na mo akoma mu say chill e be chill me boss ba ko be say o phone crap from na ni pa ya broken heart say I because phone say oba bi phone na bo phone oh Jesus broken heart dey we musa anti wa wo ya oba na wo say be ma te wa koma na da he na etie anti na akosia me pese me bisa wo say say the broken heart na esi ekoso wo mai mu no emba no ye ni enje ho sa oni ho na ni nje oni mo ba bia na ni ji broken heart wa ya nyina because say the bi ya wa anya da bi oba bi so fa broken heart fun edidi pizza sawo she o de tna ho sa friends benefit oh you say and yes na on penu oh tie boy no wajai mi ho oh into I sad I'm baby crying drum ko oh mama fa won pie na kwaji woni o de pia da we so mo ka na the pizza o de pizza 3 we are wasan take away entino akosia say de aye no tesia no plaga number no panty kwan ban so na ye be fama broken heart no akofem ana say kwan ban so na ye be fama ye relationship etimi agina ye experience broken heart bio oh broken heart there oh yeah down by experience be man do be no so on pe o don let ni sa o say adentia na me ba say ye be sha tete no omutimi eware saa tete no tete connect en pona twa she da ni ho tete no and I say be say mama say na like oh yeah call enumra na so person hu nipa na me say na wo hu papa no na wo ye call say tete na phone ni bi ni ho enti na mpana atwa no mo twa ne say ono ye aduane okwafu o de bant ne body no okwa no no ankasa dina so no wa hezemle no eye kwa e boy say oh why don't you order pizza food, pizza bo let's order and let's eat tete no eno no eye different from now okay to say no e mama ni bia na oba ni bi ho a opese odeti a de bia oni ne guy no they go out to explore. They want to go here, they want to come here. Bibi obehu and first restaurant bia opese koho anas be bia eye fan bia no opese oni ne guy ekoho no. But it's like how to keep your relationship there a doorson. Be na first no communication. If you know how to communicate to your spouse, and no one say obibeka say me dem impeka sa da bia nya kasa na ye ka. Oh, I'm not power sorry. Oh, hello babes, how you doing? Oh, I'm fine. What's up for today? Me say. Oh, okay, take care. Call you later. E bia e kakra ewia na wasanso afre no. Oh, babes, what's up? Then of course we dream how is your day going na mo kasa no emma obema na yes as a communication yes obegina phone so be 1 hour okay but akosia hot if say ebia be ma na ye adwuma na me fa ne say oba no wo time kakra nti wo be friend no de bia be ma we excuse say oh my busy say o say what na say and I say because of a human or anything, you can say time. It's not digitalization. Man come and take digitalization. WhatsApp. Electronic systems. And to say, or say on to me pick a car. You and yet they be say, and any necessary say, they be our fair boy no say. Mean can say, obu or what? In the time schedule no very busy. But odi anka no pana unim say, oh, me guy na me boyfriend no. Or 6 o'clock a.m. Until there 6 no or came my main friend I mean bisa no WhatsApp
Ebi a me guy no ko break 12 o'clock p.m. Oh my friend, oh, how is your day going? And today are you home? Ebi a me guy no pon for my main train obedu fia na my friend. Ben you say they be our friend anope wi anya enumbre. Utimi friend anope. Oh why enumbre when you feel like talking to him, you talk to him. Ben no nche say mo be gina phone so 1 hour. That is not communication. Ebi a won say ade man ne so ye de ne say o guy ne ba ko hu bibi wa bonti an yesore. Then mo kasa na wadi abem na se mu di kokonsa mu tai di kokonsa he empona twefo me mu di kokonsa ade say wo kire yen kokonsa no de ya on say oni empona ho na mu di kokonsa eye de se oni oba yonko ba di kokonsa so ko say o ga na ko hu oba bia we hu dressing ohun na enu kra betwetwe wo de aba yes mo ka wasam no no ka betwe ka se na wo akosi akra de na ye kwa ha se no ta wo ka na address na atale bia wo share enu no obeti wani no na communication no be hu na ekoba 2 hours ye weduro kra wo oba na ye weduro because ono wako hu opese mosre but ni na emu no de na wo sha atare na we ntimi anka ho asem no wafa ho de ahye artist no aka choba no on fan it say day na wo say na enye fe na oka kire wo because e ma de ya ye ho ya homete oka say atalia me dwen say me enye me fe na ma hye no ana wo be ka say enye fe me na me pesa na de nsem bebre ba but say mo tai communicate a otimi kan sem bi otimi ka sem bi chewa na otimi correct wo baby a obunfu because it's in a way of talking. Mutimi oh baby how you do oh enumere how did your day go oh I say na party am hu ye oba bi ni makeup no oh babes o class na sa wo kwa da no makeup na wo ye ne no na we nima ye say so communication no the mumienu eba it's like it brings you close because bibia wo ho a mutimi ka wo ko ho bibia na so ho bibi kra na anya wo fa no ye bibi na anya wo fa you know true that no yeah because motai kasa but say man tai kasa na se bibi kra how will you talk to your spouse okay na mama bebre so e kokache o mo dan fofo no won because no na di best ni we no abeshi because mintimi nka aseme hia me no enchire me guy me ko ejuma ende ne bia bebi esi ba mintimi anka enchire me guy a me friend oba o ho e bi kwa make oba ne ni wom e bia me kokache no wa koka ni ye no afa chire no koka na chire se bi na de oh women to ma no the problem we never ba hoso no na waje na ma kinkan sin but when you communicate with him and no oh day in day out you guys talk so when him say na nipa not e bia come dey me ka sem we ya ni bi bofo kojo dey me ka ni say ya wo hu we dey say me ka ni say ya wo say wo hu me ka ni say na ni bunfu so what you say na yet so a respect no so e was say wo honom submission you should submit to your yen ka say wa ware we be ka say some ware into how should I submit myself to my spouse there be on ware but a relationship na mo wo no you should know say or you be ba na mpenifo ne ka say me say wo you obi a ubu ade a baby abeko bia no osubanche yes ana say wudu ho enti say ebi amini obi wo relationship mo na oka asema na mapete mensa ebi a phone so oh babe today I want to go to the oh don't go like oh you see the weather oh babe okay but we dey mama nko pu say oh te hono no minim nya wo ye I say jata wo but when you respect your spouse okay everything goes well oh respect your spouse no kra no won kasa no hu oh was na surprises ne ba because